Hadin kajing yok pediang ya kajing ujor nakin nong song snong ha ka baydai ba kajing simdor palat put utrai ka wei ka jaka parking ka badan hajan ka Woodland Hospital kala penlong ya dekat bat nong yalam ka New Trap Youth Council ani HYC ban let me isya ka te ka jaka ban yo ya kajing syai na utrai ka te ka parking lot ha kajing keren ba utrai ka te ka jaka penyeng kali ubra itu kerteng ko upawan bauri bat kinong yalam ka HYC lala bo om dan satya wat ya ka trading license ru ha ka ba kala mi ru kajing ya pen inia ha padang kini ki arkan hun kam hadian katu kat ni por nakaliang kaseng kala shimya kasin jaman khang kherdep ya kani ke jaka penyeng kali namar ka jingbam dan jong u ya ka trading license habakran cikila pathai kubor usamla en lang sawian education secretary ulaong ba ka jingshim by parking uni ubriu kalong shaba palat put bat ka bamya hap satya da ka bakado ba ka dor kalong nyo voting ka shikenta yiki kali bat live voting ka na ka bantaki arshaka Nalor kata ulo ang ru bo om tang bo usim rem ya ka by parking Henry wat ya ka trading license ru om dan bat kan ni kalong ke aka ka bo om la ban pediang. You show first. Raju ko bhai. Terms and conditions should be laid down. No, yeah, you have applied, but you should have first. No, you should obtain first before operating. Because you are charging very high. Other private entities who are operating this parking lot, they usually charge about 30 or 40, but this they have been charging 65. No such rule laid down. No, but you should abide. No, other private entities they are charging 30 rupees. Okay. And you are not tribal. Okay, you should have the trading license. And under the trading license, the terms and conditions can be laid down over there. Yeah. So Darbar should have told us. No, that is your wrong. No, it's Yeah, not so our the wrong. Darbar should have told us. You have obtained the NOC from the version. Of course. Show How can we us the NOC. So yeah, district council में you apply करें. You should NOC also from the version. तो लोग अभी तो इशू कर को नहीं है ना NOC itu apa na? Ini version mana? Ram, Trading license kemudian version. The printing mana? apply lagi ya something क्या ना यहाँ पर दरबार का. Nakaliang juga New Trap Youth Council Sengkemeng kami minta si nila wan ban ulang ya ka cuman ni akli ka parking lot kalau operate ban punya dua bar jelah uba ditry kini ya kani ka jaka wah jungan ni jungi jong kaseng kani kasi kalang ban liyo ay jung juar sibun niki nong wan bu ikali ni nong pa ikali ni kanta mai ikli balik ban di dongkam hapo kani ko hospital Jungan ko juni ber ka jung pelong ya kasang ban mi hani ma taksi ber kanta mai pun khang khadap sai kani ka jipinya kan ka parking lot kan ka office ni ka parking lot ni pelong ba dia ke jung juar bakani ka parking lot hani baru punya ini bar jelah kalau sim ka dor ka bala palat put bumi hak su pat kilipat kili parking lot ba punya di kedusna ka jungat to kasang ni kumba piru ki media kelas saki baka jung khong hani hakani ka parking lot ki kali sau sakala khong aru nya phopin ka bat ki kali ar saka lai phol ni sau phop kan la rangam bakal wah lai phol tangka ya ki ar saka bat 100% tangka 100% hanya phol approximate kan debi 90 tangka ya ki sau saka I hakajing syam ko jungi naklang kasar ho ki dan ki riu shimat ki ba punya ki parking lot
haki jaka ba per kadan jung kali jaka jung ba Eugene kadan jung ba Anderson angkai kadan haki apo PBRO kini ki jaka dari milik berpang tu ki sim lai pho tangkai ki kali simet mo siketa ki skuti ki sim tang sport tangka reka ba lingo apa ka besung kendit kalang ba uni bar jela ba punya ni ka parking lot hang ni apo dan gitu kali kalau dek ka bade ka peter rem sama peter pom rem usema ya kari tablok ni pho tangka kani kala kata sisa ya ki paradok persam juni man stu bagi paradok persam juni ki bawan dong kam hakini ki hospital ma kam betul kini bawan dong kam hangi rela kisim adu keluar ni pho tangka yang keseng jumlah wan dan ka urban parking policy ya ka ba ka government kan sa pendirikan nadu sitere wat kani kari do nak leng government kala bu sapung ka pani sumpu apa kani ka private property mah ini mah ban tuklar tan ya ta kari ndrai bilo ang pat ba kata ka jing kolek ka jung hadu nyup putun ka bumna on pediang oleh do kolek apreng lai po sapung ka ta kaya la ka jom ma ba kani private property ni mah tan ban tuklar rai ban kolek pat hadu kata ka duar ka bala kata sai pa ba nak leng keseng jumlah ban pediang ta kari bat nak kalian kesang ba habang diwan ban pili ya kena kredit ka kendit ini kalau ba uni bar selam dan buat dia ka terbing lesson boh men apply kani di institusi kani commercial establishment ya so ban operate kanu commercial establishment do non trago itu kam ban apin saya katakan trading license maka district council mereka taruh umban banyak nak klik ke nusi dan nak kalian do bar senong malki kala berkelai do si nyelioro kumba pilasa ki nyelioro punya keren bat do bar senong kabede bat kedua dan kalian kesnong kalau ba kam la bentuk la dek tak kedua mah kabede bat kejung parking rai nilai kran ban mina kalian jo kasangi sapa ya kata ka representation wah saka do bersong malki ban kadai ban bu ya ta karir ba umi bar jula ba punya ikni ka parking lot hande ban khong palat bu di ban khong ya ta kedua ka ba ya ha bat kejung tai non to ba kam dei ba nong hoi kam dei ban long bat ba kani ka parking lot kan belong ya kum kata ka kamai spa wah ta ba khong ba khliap da anji ba dan kalian kesang yang pespon batang bat harum dayu teringasan bilang nim khang khadap saya kan kapat ngot nim saru ban khong kini kali buat pak ne ban haru ba ni bar jalan pet saya taka duar jo kapat ngot haru ban dayu tak teringasan habatin pej bahaki ki shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya